Kokoškov nas je pozdravil iz Salt Lake Cityja, kjer odšteva dneve do NBA sezone. Veliki pozdrav za Planet TV i za sve ljubitelje košarke i NBA u Sloveniji. Pozdrav iz hladne Jute. Trifunović pa iz Los Angelesa, kjer znani nabira na treningih ekipe UCLA. Ti vidiš, da mogoče lahko tudi drugače deluješ. To zdaj ne pomeni, da bomo mi v Evropi drugače delovali, v tem primeru jaz, a ne? Na svoj karakter boš probal se prav pogledati, če ti pašejo nekatere stvari iz ameriške košarke. Od pristopa na treningih do same igre. Že pod Kokoškovim je bila ta nekoliko NBA-jevska, hitra napadalna. Ni pametno prenehati takega igranja, pa te dobro ustrajati na takem igranju. S tem smo dosegli veliko. Sigurno bo naša košarka potekala v tej smeri, kot je potekala do zdaj. Predvsem pa zaradi tudi sodelovanja z Igorom bo to lažje izpeljalo. Mi bomo še zmeraj probali gojiti to hitro, mislim, ne probali. Bomo želeli gojiti in jo bomo gojili hitro košarko. Novi selektor ima popolno podporo starega. Drago mi je jer se radi o izuzetnom mladom stručnjaku, izuzetnom čoveku. Samo imenovanje Trifunovića za selektora nacionalne selekcije govori da se radi strateški, da se radi planski. Že čez mesec dni se začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019. Uvrstitev nanj ne bi smela biti vprašljiva. Ne bi bila vprašljiva, jaz sigurno se strinjam, da ni vprašljiva. Naša želja je, da se uvrstimo v svetovno prvenstvo in tudi naša dolžnost je, da se uvrstimo v svetovno prvenstvo. A že prva skupina ni lahka, Španijo, Črno Goro in Belorusijo, saj ne bo članov evroliganskih in NBA ekip. Moram se že začeti pripravljati za kvalifikacije, imam v planu obiskati kakšnega igralca od naše reprezentance. Želja zveze je, da bi se Kokoškov 2019. znova pridružil ekipi. O tome zaista u ovom trenutku niti ja, niti javno mjenje u Sloveniji ne treba ni da razmišlja, ni da priča. Mislim da je to najmanje važno u ovom trenutku. Svako ko želi dobro nacionalnom timu i košarci generalno u Sloveniji treba da punu podršku i Trifunoviću i novom timu. Sam bo le svetovalec pravi, Trifunović bo delal samostojno. Ovaj tim pripada Trifunoviću i novim mladim momcima. Moj lični stav je da selektor koji vodi tim, koji prođe ove kvalifikacije i prođe kroz ove sve utakmice i naravno, to će biti veliki izazov, zaslužuje apsolutno i da vodi tim na velikom takmičenju. Tudi zaradi takšnih besed je Trifunović počaščen, da ima takšnega mentorja.